Beijing ni June som ni lekwa tuni sim ding Hebrew Alien som aneu khat pan som aton tungin ang kimang pai suak ding in ama pumpi biang na in khatwe ki piang na hangin eite khem pe imo na panin asyang Hebrew Alien som aneu som eite tangmi Jesu US tual gal hong sot tau chiangin alang ni tua kun gal kap kai khop ding khen satu hi thukun ki bola azenzenin gal kap tum thei ding mi khatin ama tangin midang khat amu zole ama ki map thei chi thua hi atam zo a akichang tan kum sangin atam zo a hi kele atom zo te hi zodeu hi ahuam pia tang mi in achal pa tungle kumpi tunga liaw sum tampi pe kha u hi tomanin ahaw te bekin tang mi zong zo hi mi khem pe mo chetwa ahongon khe pa pasianto ki gam lau hi chi thule mo na in thamanong piak pen si na hi chi thu to nong zui pi polin khalam gal kido na thu na gen hi hituni to ki pel theina ding liaw sum piak na le pel na chi bangin lampi om lo hi tang mi ele om thei diam Hebrew lai gel pa in mong nei lo ama thukhwal na to eite tang mi ding Jesu hong sol hi ithuak ding a kilo mo na dan ama thuak sakin imo na pan asyang iso na dingin ama pumpi biang nain khatve akipiak na to ileiba khem pe hong lo sak eite tangin hong thuak chi in pasian min na phathi Kristo asikhom ihi a ni khat ni changin ama to anung ta khom ding hi hilian pen lungdam na thu a hi nangle ke ya ding Chris hong si hi ei muna tangmi inong ding hi gal phol pan aswakta mai te hi ke ya pasian tanu tapate hi ta hi nangmu na a Jesu hong si chi thu na koi chingai su thiam na lom te na koi chigen tel ding hiam Jesu o kei tangin hong dingin nun tak ton tung na nong piak manin namin kong phathi amen